za čas sa Hanom Ananas. Ćao, čao, mala Raja. Dobrodošli u našu zabavnu učionicu u kojoj se kroz igru nauči puno toga. Danas sam vam pripremila nešto jako zabavno i donijela sam svoju čarobnu kutiju da nam uljepša današnje učenje. Šta mislite? Šta imamo unutra? Donijet ću je bliže da bolje vidite. Kako je teška. Uspjela sam. Evo je. Pošto je ovo čarobna kutija, otvara se samo čarobnim riječima čiribu, čiriba, abrakadabra, čarobna kutijo, otvori se sada. Na moj znak svi skupa moramo reći čarobne riječi. Jeste li spremni? 1, 2, 3. Čiribu, čiriba, abrakadabra, čarobna kutijo, otvori se sada. Moje današnje iznenađenje za vas je čarobna olovka. Dobar dan, čarobna olovko. Dobar dan, ja sam čarobna olovka. Danas ćemo da učimo slova. Mala Rajo, čarobna olovka zna sva slova. A vi? Hajde da joj se pridružimo i da ih i mi naučimo. Idemo! Šta mislite, koje je prvo slovo koje ćemo učiti? Piše se sa 3 linije, 2 veće i 1 malo manja. Možete li pogoditi koje slovo učimo? Hajde da ga napišemo. Pomoći ću vam. Prvo pišemo 2 duže linije, od vrha papira prema dole, opet od vrha papira prema dole i još 1 liniju po sredini. Bravo, uspjeli smo! Naše današnje slovo je slovo A. Hajde da ga opet napišemo. Od vrha papira prema dole, a onda i drugu stranu, od vrha papira prema dole i još 1 liniju po sredini. Bravo, uspjeli smo! Naše slovo A je jako lijepo. Da li biste ga vi znali napisati? Brzo, olovke u ruke i pišite. Pomoći ću vam. Pišemo olovkom od vrha papira prema dole, a onda i drugu stranu, od vrha papira prema dole i još 1 liniju po sredini. Bravo, uspjeli smo! Slovo A je prvo slovo abecede. Da vidimo koje riječi počinju na slovo A. A kao auto. A kao autobus. A kao avion. Bravo, mala Raja. Znali ste sve riječi koje sam vam pripremila. Imam jednu posebnu igru za vas. Ko mi može pomoći da nađemo slovo A? Da vidimo je li se dobro skrilo. Vidite li ga? Je li ovo slovo A? A ovo? Ovo je lopta. A ovo leptir. Ovo je žaba. Čekajte. Šta je ovo? Jako liči na slovo koje smo sada pisali. Pogledajte svoje papire. Da li je to slovo koje tražimo? Pa da, to je slovo A. Bravo, mala Raja. Ponovimo još jednom kako se piše slovo A. Pišemo olovkom od vrha papira prema dole, onda i na drugu stranu od vrha prema dole i još 1 liniju po sredini. Bravo, uspjeli smo! Draga mala Raja, to je sve što sam vam pripremila za danas. Jedva čekam da nam opet dođete i da učimo sljedeća slova. Ćao! Draga djeco, sigurno vam je bilo zabavno sa čarobnom olovkom. Da li sada svi znate napisati slovo A? Do sljedećeg puta vježbajte pisanje i pronađite što više riječi koje počinju sa našim slovom A. Vidimo se uskoro! Mala Rajo, zapratite naš kanal da vam napravimo još puno videa. Ćao!